Yes, nongeye mbifurize igicamunsi cyiza rero, igicamunsi cy'umugisha kuri twe mu masaha ya mu gicamunsi. Aha turi ku gicamunsi cyo ku itariki icyenda z'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu. Birumvikana rero ni amakuru aba agezweho abarebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tuba tugiye kugenda tuba apudetinga, murabizi yuko ni apudeti kuri apudeti buri saha buri munota. Tuba tuba apudetinga tugenda tubabwira uko situwasiyo ihagaze, by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kuba rero tubabwira uko bihagaze ndetse n'uburyo byifashe, ariko ibi tuze kubyinjiramo tubanje guha ikaze abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, dore yuko nyamuneka ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe, Zambia ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima cyane, kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Birumvikana rero sindi butinde, nyamuneka nyemerera aya makuru duhite tuyinjiramo mu buryo bwihuse nyamuneka, kuko abenshi badukurikira baba baduteze amatwi kugira ngo tubibagezeho mu buryo bwihuse cyane. Turaza guhera by'umwihariko mu bice bya hano muri teritwari ya Walikale, ahitwa muri Kibati. Tubabwire yuko tuvugana urugamba rukomeje gufata indi ntera, ibintu byamaze kuba ibindi, ariko kandi kare twari twababwiye ku kijyanye na leta ya Tanzania, by'umwihariko rwose yamaze kuba isinya amasezerano n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'ibya gisirikare. Ni mu rwego rwo kugira ko gukomeza intambara ndetse no gufatanya gukemura ibibazo by'umutekano mu karere mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yashyizweho umukono rero amasezerano mashya y'iki gihugu cya Tanzania agamije guteza imbere ubufatanye bwa gisirikare ndetse n'ubwirinzi busesuye. Aya masezerano rero akaba akurikirana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iherutse kujyana n'igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Akaba ari igikorwa kigaragaza ko iki cyerekezo gishya cy'ibihugu byo gukemura ibibazo by'umutekano, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko Tanzania no mu cyitwa SADC yari irimo. Turaza kubyinjiramo neza gatanu kuri gatanu, ariko kandi turaza kugaruka butembo tubabwiye yuko amakuru rwose yemeza ko gusubiranamo gukomeye ku bazalendo kwaraye kubayeho hafi n'ikibuga cy'indege. Tubikomozeho tubive imuzi n'imuzingo, ariko kandi tuze kubabwira yuko ahitwa Kibati muri Walikale bazalendo bagabye igitero kuri M23, ariko ntibyaza kubahira habe namba. Turaza kubabwira bamba muri Rucuru, mbabwira ibya FDLR bane bamaze kuba bashyirwa ku butaka baraswa. Turaza kubikomozaho gusa kandi turaza no kubabwira nyamuneka amakuru arimo aturuka Rugezi mu misozi miremire y'Iminembwe. Abarundi baracyakaniye, baracyagerageza ibitero kuri M23 na MRDP twirwaneho, ariko byamaze kuba biba iby'imfabusa muri rusange. Byose rero turaza kubikomoza mu buryo bwihuse cyane, by'umwihariko navuga ko bunyarutse. Sindi butinde rero nyamuneka amakuru sindi buyatindeho, nyemerera ibintu duhite tubyinjiramo mu buryo bwihuse cyane. Mbanze nkubwire yuko amakuru aturuka mu nzego za gisirikare avuga ko Tanzania ifite ubunararibonye bukomeye mu gutoza abasirikare, cyane cyane abasirikare bato ndetse n'abofisiye bato. Benshi muri abo rero bakaba baratorejwe mu ishuri rya gisirikare rya Tanzania, bivugwaho kandi bari kugira uruhare mu mashyikirano ndetse n'ishyirwa mu bikorwa by'abasirikare bagera ku bihumbi 12 biteguye koherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko bakazafasha mu bikorwa byo gushyigikira umutekano ndetse aya mahugurwa ndetse no kubaka ubufatanye bwa gisirikare. Abasirikare kandi ngo bakaba bazakorana bya hafi n'ingabo za FARDC mu guhangana n'umutwe wa AFC M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byaba bishatse kuvuga ko Tanzania nayo igiye kumera nk'igihugu cy'u Burundi. Abasesenguzi mu bya politiki n'imiyoborere bemeza ko aya masezerano ashobora kuba intambwe ikomeye yo gukaza urugamba hagati ya AFC M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe muri abo bakanenga amasezerano bagaragaza ko Tanzania n'u Burundi bifite ubunararibonye mu guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakanibutsa ko no mu bihe byashize iyi mijyi ya Goma na Bukavu yafatwa hari ingabo z'ibihugu zari zihari, ariko ntibigeze bakora mu nkokora cyangwa se bigeze bahagarika AFC M23. Mu ncamake rero ayo masezerano ya gisirikare agaragaza ubushake bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo gukomeza gukoresha ingufu za gisirikare mu guhangana n'ibibazo by'umutekano muke, ariko kandi akaba ashobora no kongera umwuka mubi hagati ku mpande zombi, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande
umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Njike Kayiko amwerekana ku mugaragaro nk'umusirikare wa RDF ukomoka ahantu hitwa Kayonza. Ibyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Yavuze ko kandi uyu Colonel Njike Kayiko ubwo yari yibagiwe ko umusore yari yarigezwe kugaragaza hagati ya Mutarama mu 2024 yambaye imyenda isanzwe yanduye cyane, kandi ko ibirenge bye bigaragara ko bitigeze na rimwe kwambara inkweto za gisirikare mu buzima bwe bwose. Nduhungirehe rero yavuze ko Kinshasa yahimbye kiriya kinyoma mu rwego rwo gutuma abantu bibagirwa ibara riheruka gukorwa na General Ikenge, gusa ayinenga ko ibyo yabikoze yabikoranye ubunyamwuga buke. Ibyo byagiye bigaragara mu gihugu cy'u Burundi. Rero situation ni hatari. Ibyitwa ibihuha biri kuvugwa biri gukwirakwizwa na Generali Ndayisiga biherutse gutuma uwitwa Guillaume Bunyoni asubizwa mu bitaro bya Gitega ikubagaho, nubwo bivugwa ko ubuzima bwe butameze neza. Amakuru akomeje kugenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Generali Ndayizeye yatanze amakuru y'ibinyoma avuga ko Bunyoni ateganya gutoroka ndetse akaba n'umwe mu batera kudeta igihugu cy'u Burundi. Aya makuru yabanje kumenyeshwa n'umuyobozi mukuru w'ubutasi mu ntara ya Gitega, hanyuma hashyikirizwa uwitwa Mukuna. Hashingiwe kuri ibi bivugwa ko hatanzwe itegeko ryihutirwa ryo guhita bamusubiza i Gitega. Generali Bunyoni wari uherutse koherezwa mu bitaro by'ingenga bya Kira i Bujumbura arembye. Iperereza ryakurikiyeho ryavuze ko ari ibihuha bidafite ishingiro kandi bikurikiranye inkomoko y'amakuru basanga yaraturutse kuri Generali Ndayiziga. Kuva muri icyo gihe rero umuyobozi wungirije ushinzwe iperereza muri Gitega yagiye anenga bikomeje kugenda bivugwa. Iperereza muri Gitega rero ryagiye rikorwa, ariko hagenda habaho kunenga bamushinja kuba rero yaratanze amakuru adafite gihamya kandi yagira ingaruka zikomeye by'umwihariko ku gihugu. Ibi bikomeje kugenda bigaragara i Masisi. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ubutumwa bw'abanyamuryango by'umwihariko bushyizwe ku mbuga nkoranyambaga ku mutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO rero bwamaganye igitero cy'indege kitagira abapilote cy'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ku wa gatanu mu mujyi wa Masisi cyahitanye nibura abasivili bagera kuri 6. Iki gitero bivugwa yuko cyari kigendereye kwisubiza ibirindiro by'inyeshyamba za AFC M23 mu gace ka Mongeriyama kibasiye rero ngo abasivile benshi. Ubutumwa rero bw'umuryango w'abibumbye buturiye buvuga ko FARDC mu izina ryayo bivugwa ati muri zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda
gukomeza gushyigikira umutwe wa M23. Mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga by'umwihariko abatuye mu Bubiligi, bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Vigtamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu
ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba, ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isaa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero ikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya, tukagenda tubapudetinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga. Umuyobozi wa gisirikare no muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi yavuze yuko ngo kigiye kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho.
Muhinduniro Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na ODF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya 23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage